जीएमसीत नर्सीची नोकरी दिता म्हणून 25 लाखांची तोपी घालपी मडगावच्या झरीवाडा नाविलीच्या पूजा शंके उर्फ डॉक्टर पूजा माने कुडचडेच्या पुलिसांनी अटक केली। हे तोपी घालपाच्या मोहिमेत तिने आनीक एका अल्पवयीन चल्याक बरोबर घेतिलो। ताका पुलिसांनी आपणा घरात धाडला। जीएमसीत कामाक लायता म्हणून सांगून आपल्यांक फटयली म्हणून शिरोडेच्या एकलेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी शंकेक धरली। पूजा माने हेजे असली नाव जावन आसा पूजा शंके हे झरीवाडो धवले रावपी हे पयलीं बॉम्बे रावताले आतां ते हिंगा लग्न जावन थिंग रावता झरीवाडे रावता तेम दोगांनी मेळोन एक मायनर भुरगो 17 वर्सांचो 17 वर्सांचो आनी हेणी मेळोन ते ह्या 46 भुरग्यांक कमीत कमी 25,23,000 ते चिटींग केले आसा। पयशे गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून तांकां प्रॉमिस केले। मायनर भुरग्याक एप्रेंड केलो आनी आपल्या घरा लॉज केलो आसा आनी पूजा शंकेक अरेस्ट करून पयशे रिकवर करपा खातीर ताका पुलीस कस्टडी केला। 3 दीस रिमांड घेतलो आसा। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। भारत स्काउट्स अँड गायड्सांची कुडचड्यार मशाल रॅली काढली। स्काउट्स अँड गायडिंगाक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ही रॅली आयोजीत केली। ह्या रॅलीक हजारेक विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिलो। This rally, Mashal Rally, is organized by the Bharat Scouts and Guides, Goa State, Cape and Sangam district. Around 10 schools are participating in this rally, and students numbered around 1,000 students are participating in this rally, and also 50 scout masters and guide captains are also present. This rally is organized because our Goa state is completing 50 years of scouting guiding in Goa. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। इंचन आशियाई खेळा सर्तीत भारताच्या दादल्या पंगडान 4-8-2 गोलान हॉकी फायनलीत पाकिस्तानाचेर जैत जोडले। गेमीच्या रेग्युलेशन टायमात 1-1 गोलान खेळ बादाबाद उरले उपरांत पेनल्टी शूटआउटात भारत 4-8-2 गोलांनी जिखलो। ही मॅच जिखिल्ल्यान भारत 2016च्या रिओ ऑलिंपिकाक पात्र थारला। बायलांच्या रिले पंगडांनी भांगरा पदक जोडले। भारताची वट्ट भांगरा पदकां नावाचेर पावली। Looking to try and break out quickly. Shafiq, good ball, chancing for shoot. Oh, early goal of the game. Gurbaj. 5 blue shirts to aim for in the centre, and they've got the touch. Govinda Chandy will be the first person to try and beat Imran Butt. So whistle goes. First effort in the shootout. Oh, well done. Hear the roar go up if this one goes in. Goalkeeper's already come a long way off his line. Hassim, good stick work. Oh, good save. Still alive though. Hassim around the goalkeeper. Can he finish? Oh, the goalkeeper has made the save. So Rapinda against Imran Butt. Again using his body to shield. The goalkeeper's gone to grab. Shots in the shootout at the moment. Oh, he's saved again. The goalkeeper's still alive though. He must score quickly now. Still score. To take for India, who lead 2-1. Manpreet goes round the goalkeeper. Oh, goalkeeper saved it. Andra. Round the goalkeeper, and cool as you like, walks it in. The gold medal winners. This place will go crazy on the Indian side. It's Dravinda round the goalkeeper, and he scores! And India have won the gold medal. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। You're watching Prudent.